Majua-jua man bandu kerina senina moria si ikalengi Tuhan. Masehat-sehat ngakam kerina. Tuhan si masu-masu kita kerina. Gelahna tetap semangat. Ibas ndalani wari singgo itetapkan Tuhan man banta. Amin na pe masa pandemi COVID enda. Lengah siteh kata wari enda ngadi. Tapi kata di bata labo pernah terpengadi. Ibas pusuhta sebab kata di bata me jadi ulu gegahta. Makaman kam kekelengan kami si sekali enda dengar ikut muat bagin. Ibas kebak tinenda man bandu pe ikatakan kami salam si tandan dingin mejuah-juah. Bagi peman bandu kerina kekelengan kami tetap sehat, tetap semangat sebab te kita pemasu-masun Tuhan nge jadi ulu gegahta dalani kegeluhan enda. Maka guna menakan kebaktin PA Murianta, mari ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab den ta nomor 310 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami sini surga. Ibas Yesus Kristus Tuhan, reh kami ngadap man bandu. Kelah kam tetap si masu-masu kegeluhan kami. Ibas paksa kesempatan nenda Tuhan, ersikap kemahandu nuriken katandu. Bagi penande i tengah-tengah gerejandu, ersikap guna erlajar arah katandu. Bahan dage katandu pelimbarui gegeh kami, guna dalani wari-wari, singgo iberi kenduman kami. Paangkakan katanduman kami Tuhan, sebab te kami gegeh kuasa kesandu si badia, si pengasup kami, guna ngantu sisa, bagai penggeluhkan katandu, ibas kegeluhan kami. Sebab Yesus Kristus Tuhan ertoto kami man bandu. Amin. Mari senina-senina moria si ikalengi Tuhan. Ras kita ngoge kitab Mazmur bindu 22 ayat 10. Sehkubas ayat 10 sada. Makana kitab si peduakan ibas Yesaya 44 ayat 24. Mazmur 22 ayat 10 se-10 sada, oge kami nina isina bagenda. Kam padarat aku ibas nandeng kunari, ijagandu aku tupung kitik-kitikku, gelah aku terkawal. Menakin tubuh, geluhku lid ibas tandu, mulaikin ibas bertinandengku, kamkap di batangku. Maka kitab Yesaya 44 ayat 24 nina bagenda. Aku kap Tuhan penebusndu, sinepakam ibas bertin nandendu. Aku kap Tuhan sin jadikan sina salit, aku ngenca sing kimbangken langit. Janah tupung aku nepa doni enda, lalit ICP sinampatisa. Sejenda me pengogenta. Senina-senina moria si ikalengi Tuhan, ibas ogen singgo yoge kita ras-ras, nggo irakut PA Murianta bas paksa enda, erpalaskan ogenta, ibasada tema mekapkan pemenan pengajaran.
Alu tujun gelahna Moria meteh, maka anak bas bertin nari lit hubungenna ras di bata. Makasih peduaken mereken pengajaran man anak-anak menaken ibas bertin nari. Tentuna man kita orang tua singgom belin anak ta, banci ninta golewat kap masaku pe arah ogen enda, entah pe arah tema enda. Enda man Moria si kitik-kitik dengan anak nenda maka cocok. Entah nape si lengan natang tua, entah pe si natang tua. Artina tema enda man banta kerinana. Ogen enda mempersingeti kita kerinana. Makana sitah maka kemahakuasaan Tuhan la resibar. Lang adisi ukur-ukuri kal secara perukuran manusia. Kugakap nubansi di bata erdahin, ibas bertin sekalak nande, guna engkuhi kerina, ring-ring silit ibas daging kula, anak-anak ibas bertin, lalit ban nasi tading-tading. Amin nape mungkin nintalit kange deba si berkebutuhan khusus, tubuh ia la lengkap ninta. Tapi adisinan ije, luar biasa Tuhan, hebat Tuhan. Kuh kerina organ-organ silit ibas daging kulanta, ring-ring silit ibas daging kulanta. Sebab adisada saja lalit, tentu lah sempurna. Maka adinggo sempurna ijadikan Tuhan man banta, ulakal lasi ergai kegeluhan enda. Sebabna pemasmur dai ngata kenca, kam empadarat aku ibas nandeng kunari, ijagandu aku tupung kitik-kitik kunari, gelah aku terkawal. Kugakap ndu proses di bata erdahin, di bahasa Indonesia nina menenun manusia di dalam kandungan ibunya. Makana sangat kal kita selaku Moria, kita banci jadi nande, arkiteken kai, ibas bertinta lit isikap kentuhan, sada ingan guna kegeluhan man anak-anak ta. Makana anak-anak pe perlu si ajarkan. Kuga orang tua, tuhu-tuhu belin kel tanggung jawab si ibrekan Tuhan man bana, tupung anak ibas bertin. Makana kerina orang tua, entah siapa gia kamoria, sangana natang tua. Entah na sangana nimai, arkiteken lengan natang tua. Entah na ibas paksa enda pe nimai waktu ketubuhan anak-anak. Pakaikanlah waktu silit guna artoto. Adi rende kam, katakanlah man anak silit ibas bertine, ras kita rende. Sebab ibas siapa yang golit kegeluhan. Bagai petupung kam ngogi pustaka, entah berikan pangan, entah man kam, ajuklah. Alu ngatakan ca, mari ras kita artoto. Sebab engkai, rikutkan tujun dai, makana anak silit ibas bertin, peli hubungan aku di bata. Apalagi ku orang tua. Deher ia res jantung orang tuana. Maka anak-anak ibagikan na denyut jantung orang tuana. Maka di anak-anak kemalangan man Tuhan, si tuhuna kesusahan orang tuana pe banci igejap kena. Sebab siwah bulan ia ibas bertin orang tuana. Bertin nandena. Jadi mon maun bagenda ukurta, adi tupung bas bertin anak-anak enda banci teratur. Enceng galang anak-anak enda lanai teratur. Arkitiken kai, arkitiken kesibukan ta mungkin. Lanailik kesempatan ta ngenen ayona, entah nape begikan keluh kesah ta, saepe perlu ngasiturikan man anak-anak. Janah katakanlah man bana, makana anak-anak ta enda ijadikan Tuhan, ititipkan Tuhan. Subuk dilaki entah diberu kerinana, entah dilaki dia kerinana, ular banca surut ukurta. Entah nita ka lakin tek di batenda keleng aku, kupindo di laki diberu brena kerina, kupindo diberu kupindo ka diberu ilagi brena kerina. Rekani ta sangap nande sian wahlit anak di laki ras diberu. Kerina nga kita sangap. Sebab engkai si mentah masa depan talabo kita di bata. Maka iberikan naman banta anak-anak suweras kangasuh pentas skala-skala. Ijadikan na kerina ekuh.
ibas bertin nande. Maka bas nande lit lau kegeluhan. Sirban ca anak yang geluh kan caya tubuh. Lit ka iberikan Tuhan ingan. Silik ka jelau kegeluhan. Seh maka anak ibe banci je tading. Siwah bulan dekat. Maka kenca anak yang tubuh ku gada gi tanggung jawab ta pebelin-belin sa. Maka na lit ngepiga-piga kala asir pemetah ngata kenca tupung anak bas bertine suruh bagi kena musik klasik. Ajo iar toto, ajo yang ngoge pustaka. Adi sedih kam katakan man bana. Adi na meriah ukur nu ajo iar meriah ukur nina. Artina jalin komunikasi ras anak silit ibas bertin. Janah katakan karena rahasia di bata, keleng ate di bata si inanami orang tua. Perlu si katakan nina memang kita kerina orang tua perlu tubuh anak misla belaskan pertoton kucupingna. Gelah lah giamin leben ibagi kena mabage. Sebab tuhu-tuhu penting. Adina minum asi anak ta umpamana ulakin mis berikan saja asi totoken lebe maka na berikan. Entah minum susu formula gia. Sebab na pengajaran kini teken iajarkan mulai kitik-kitik nari. Adina sibuk kita umpamana idapur entah lit dahinta. Ula berikan musik-musik sila membangun kini tekena. Mabacing si pasang lagu rohani. Tupung ia si ayun entah medem ia bas box na tak basingan medem lagu rohani si ban. Gelai terekam ibas memorina sebab engkai siajari pe anak mahuli lengat tentu mahuli apalagi kala siajari. Maka man krina kita moria nande i tengah-tengah gereja ula mekarus. Pengajaran man anak menaken ibas bertinari. Aku pe pernah ku nanami sebab tupung anak kami si nomor 2 tubuh lengaya tubuh lah si kuturi kenenda jadwalku masu-masu. Maka na tupung bas mimbar ndai ngo buka 2 lulit latihan. Maka ningku mantuhan bas pertoton Tuhan makuah tendu ulakal sempat tubuh ibas mimbarenda oke. Sebab senina ku ka tegun senina ka siman pasu-pasundai. Tuhu-tuhu terjadi luar biasa. Encandung pemasu-masundai resikap kami resnaras berkat ke rumah sakit. Serumah sakit landa kahisa tubuh. Jadi artina ya ulah kami se-ekstrim sadai mabage. Tapi paling tidak kerina kita orang tua ngajarkan pengajaran kini teken man anak harus disiplin, prinsip harus tegas. Orang tua harus ngajarkan pengajaran. Sebab engkai tupung ia bas bertineng maka banci sia turkan. Tupung ia kitik dengang maka banci sia turkan. Adi nggo ya galang na, nggo babadalan na iya, nggo baba perukuran na, nggo atena pratena. Tapi adi nggo sisuan kan golit benih. Ni may peturah sanari ngingan sa. Jadi lalit si sia-sia, lalit si terlambat. Ula kita arkadiola di bas mereka pengajar mana anak-anak enda. Ula sempat kita arkadiola. Tupung lit waktu pergunakanlah alumahuli. Ya, pengajar ni benakan bas bertinari. Si katakan bujur man Tuhan. Arkiteken dipercayakan na kita jadi nande. Lit anak ibas bertin. Kegeluhan, keriahan. Jadi tentunya kerina kita moria sini kelengi Tuhan. Ya mina pe anak-anak tanggo ka dewasa man kemputa, entah man permenta, entah man anakta, entah man kade-kadeta perlu siajarkan. Adi go ka lepas masanta mabage, malamun mereka perlu kasih ulihi ka guna natang tua mabage. Jadi enda me pengajuk man banta kerina. Kelah kerina kita nande makeken kesempatan, makeken tanggung jawab si percayakan Tuhan man banta jadi skala nande. Maka man kam senina kami moria si lengar kesempatan guna natang tua. Ula beneu kurundu, ula surut semangat du, tetap semangat. Waktu Tuhan lah serius waktu ta. Adi ipercayakan Tuhan katawari pedera nga. Sebab lit ngekrina pengalaman tama bagi aku pelik nge temanku enca 10-20 tahun ia rjabu lit kangen saya 20 tahun rjabu maka ngo kaya natang tua
Daaw kalkutana nak kwenda ni nakada kam bagaimana rahasia pemeri di bata. Adin terem kana taulah kari terem tapi lah terkelengi kita. Sebab gundari dendo adi sinan lagian terem pendidikan harus iperdiatekan. Adi nai terem melala rezeki adi gundari lanai ka bagai. Laban si terem ngenca la isi kelengi la si perdiatekan masa depanna. Makana siapa pe tegun tabas Pak Senda sangatlah kita meriahlah ukurta iberikan Tuhan kesempatan kita jadi orang tua ibas kegeluhan perjabunta. Tuhan si masuk kita kerinana sangat kita jadi orang tua ketuahan kita ibas makaikan kata di bata. Amin. Mari ras-ras kita nahkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan rende kita bas kitab denden ta nomor 374 ayat si pemena. Mari ras-ras kita sada ibas pertoton artoto kita. Man bandu Tuhan puji-pujin ras kehamatan isehken kami. Bujur Tuhan go iberindu kesempatan man kami jadi nande. Jadi ndehara i tengah-tengah jabu. Ajarindu kami gelah banci kami jadi ndehara. Jadi nande sir kemalangan man Tuhan. Bagai peman senina kami moria silengar kesempatan dat kentua. Berindu kesabaran man bana. Gelah sabar ia nimai waktu Tuhan. Artoto kami man bandu o Tuhan. Nandangi ketedehen nande i tengah-tengah gerejandu. Gelah anak-anak singgo dewasa banci jumpa atena ngena. Tetap lihat ia sabar nimai waktu Tuhan. Gelah iberikan Tuhan si mekulina suweras pengarapan ras kini tekena. Dingin pe o Bapa artoto kami man bandu pe. Karena senina kami moria sir tedah ate. Gunan datken berbagai-bagai kemalemenate kriahan ukur. Ibas anak-anak banci megikan kata. Simpar pasu-pasundu Tuhan. Kelah kerina anak-anak kamir kemalangan man Tuhan. Muhammad orang tua si keleng-kelengan iar senina ras erturang. Bagai pe senina kami moria si kitik denga anakna. Ngasup makaikan waktu silit guna mereka pengajaran kini teken mana anak-anak. Sebab te kami Tuhan sangana kitik me kesempatan nasi melala nakal guna nuankan pengajaran kini teken. O Bapa si mada kuasa ersadalah arih nande res Bapa guna pebelin-belin anak ibas kini teken. Artotope kami man bandu o Tuhan nandangi pengurus Moria Pusat, Moria Klasis ras Moria Runggun. Simpar pasu-pasundu numpak-numpak krina moria i tengah-tengah gerejandu. Dingin pe o Tuhan ertoto kami man bandu pe. Kelah kam si masu-masu krina serayandu. Bagai pe ertoto kami gelah krina ngawan perpulungan dupe tetap erkemalangan man bandu. Itotoken kami pe kekelengan kami Bapa Yunda si sangana sakit. Bagai pe Bapa Rian sadajabu, si sangana sakit. Ibas pemulihan kesehatan na Tuhan sir kuasa, gelah banci sempurna kesehatan na. Bagai pe mindo kami pengapul ibas kamnari nandangi kekelengan kami nande Rustina. Ija anak sini kelengin nanggo leben ngadap kukam. Bagai pe nande seri,
Tuhan si masu-masusa, gela ia pelampas terapul kitikan orang tua sini kelengina, goleben ngadap kukam. Simpar pasu-pasundu guna ngapuli keluarga enda. O Bapa si mada kuasa, artotope kami nandangi anak-anak kami sisangana ujian semester. Tuhan berendu pemetah kepentaran, bagepe pengertin, gela tutus satinar lajar sebagi si isura kena. Ndau anak kami yang darah ukur kalak si jahat, jana ia pe tetap bujur ukurna dalami rasdalankan surah-surah Tuhan. O Bapa si mada kuasa, artoto kami man bandu pe, gelakam si minpin bangsa ras negara kami, bagepe gerejandu ras rayandu. O Tuhan endam pertoton kami, alo kendu kami ras persembahan kami, mejuah-juah kami kerina, ijapa pe kami ringan. Sebab reh kami ngendeskan geluh kami, ibas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Mejuah-juah man bandu kerina Senina Moria sini kelengi Tuhan. Salam tedah ate, salam semangat man banta kerina. PA Morianta bas Pak Sendang Kadung, jumpa ka kita ibas kewaktin PA Morianta minggu sira. Tuhan si masu-masu kita kerina mejuah-juah.